Siak ni Manong June, siak met ni amak, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba na ikultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miweng iti puso, sunatan ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Adda kami man karuba with yours truly, Manong June Seriales. ken kanakan yu John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sekti is-isam, Purpurngiit, gargarakga. ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilang 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipingatek, tay nga Ilocano. Nga pangkalta tayo amin karuba apo nabuntog ti internet iso nga kami nga nag Facebook live na po dito ilatan IFM apo ti pagbuyaan nyo ta medyo agkarkaradap ti internet so pasensya na po kada tayo subsubaybay ti Facebook live me naglalo kada kita abroad in share man na pa dito kami latan RMN ito ano ti balong si Kamantiag sa iti page ti ko. Iti IFM. Ayan. And so far we have po karkaradap nga talaga di kamo no kasanod nga buyain tatati kwata toy. And kapo-apo dito iti programa iti gobyerno siguro dati widening road widening kay matamtamaan dagitay wires iti internet. Iso nga talagang umabanin tayo ngam sigurado nga iti kabitan nga panawan ket ornos no mala dito. Ayan. So alitingot na po, nagiti idol yung Manong June Seriales with Idol John Mark para sa talumanan nga oras nga panagkakadwa tayo. Ayan, nakapsot iti. Ayan, pimigsan. Talong nga oras apo nga panagkakadwa tayo with Ilocano music and others. Kasta nga rod, ket dagitay pangablaaw yung mat, kada kita dito ti babalayda. You may send your message to our official text line 0917 1500361. Kasta nga rod and madekot ko ti Facebook live. Di ka mo kasta nga ti langan na. Medyo nakapsot nga talaga. Pasensya na po. And that's nga rod kita naman nga banat tabalong pero kata kumansyon ta. Share ko ya dito mga nasa 26 pa lang. Nagbibuya. Nabuntog namin nga talaga. Pasensya na po. Ayan. And anyway, kada kiti adat babalay da ay ket relax kay laeng ta. Ayos mo apo iti radyo. Awa mo ti problema. Di kada. Awa mo ti kablawam. Awan, tay, ti text line ako mo dito. Okay. Ay siya kita, Adnan. Okay, kuna na June, kuna na ni kabisat nga Alice. Lazaro, aligayo kuna na. Baliktad sa.
Alice Lazaro. Okay, kung na nakaadyon, pag-greet man damdamakin ni Auntie Marilyn Ligayo, Academia, iti happy birthday ken. Of course, belated happy birthday mo 10 kanyak kunanan. Ayan, so, belated happy birthday, Kabsat Alice. And may samat, nagkapumo DJ abroad, kukunan na to'y ni Manang Lorelei. Kung na jahayun ka, good Sunday to you and to your family. Numabalin ko request man ng kansyon nga. Laglagi po mawan nagbasulak ko numabalin. I know you're busy, but anyway, thank you so much. Regards and God bless. Kung na ni Kabsat nga. Lorelei. Lorelei Baldoria. And ni attorney, basaan na message ni attorney. Napudot nga, tingat aldaw karuba, kablaawa man. Tin na panagkasangay itangal daw ni Kagawad Charlie Labrador. Pakitokar jay, dungdungwan kantaw. Tas sumala da amin, salamat. Kuna na ni attorney Adele Bulato. Yan, kat siyempre, opening song, dapat medyo naragsak nga rod. Ito nga rod, iti version may iti naranyag nga bulan. Naranyag abulan. O naranyag abulan, unoy kong indengan, daytanas lagasilaw mo, di kakadipaidam. O naranyag abulan, sangsangit ko endengan, to'y nasip nga talubong kuwing kakasilawan, tapnong jak mayaw awan. Luwing ka ng lipaten, karim kaniyak nakibusen, samsamitek ni patay o bulan kataklunem, nang laylayan ni ayat, ingkakading palasbangen, unoy ko darasang na ikeden. Oh, kasla Luciano Pavarotti laeng. Sino pa niya may isa? Di Andrea. Karin kaniyak nagibusen, samsamitek ni patay o bulan kakaklunem, nang laylayan ni ayat, ingkakading palasbangin, unoy ko darasang na ikeden. And that's it po. Talagang ba't nga agan-anos dito dagiti kapagayam tayo. So, good afternoon. Jason Mil Tamani. Pa-shout out po family Tamani watching from Taiwan. And ni Manang Eliza Yadao of Cabal of Hilo, Hawaii. At DJ Matapo Manariman nagbubuya DJ Hawaii. Thank you so much Manang. And Kabsat Nelly Valiente Mariano Hiron. Kabsat Ading June. Pakibati man tayo sister ko ti happy birthday ni Ading kong Alma Pontasilia kini pare Emil Cave. God bless. Ken sagot ko nga kanta da Mildred agyaman ak unay karuba. Oh. And here is from Mila Maranion watching from Kuwait. Hello. Kana naman. Hello. And Georgette Dolores mga fafa aja man lumakay apo datamanan. Lumakayan awanti sarday na nga lumakay nga sunata. Nabasa mo ka ng tinelin? Yeah, I just did.
How about the there? There. Yeah. You may read also. Antinelli is watching. Pa-shout out mga idol. Hey, from Kristan Lamorena. Yeah. Mon Curry Nogan. Ganap ni Marco Antonio. Pa-shout out idol. Madamang agbibuya. Dito ay kainta nga taga Soliven. Salamat mga idol. Kina Auntie Mary Jane Mutt nga Padilla de la Cruz. Nang pangapangal daw yung manong kan Jem. Kaya amin nga karubas. Ayan, siguro medyo agkwakabasit. Agpalikod ka tap no... Apay? Agpantay tati level di jay internet. Ayos lang ata. Okay lang. Okay nga Rod. Kung na dito text line tayo over 8094. Di nag-text na naimbag nga aldaw yung idol. Kaya't kumama nga kablaawan ti pamilya marayag di takabagan. Kan kastamat ti anak ko nga ni Cristel Garcia na ti inana nga Enzeni. Kung ano naman? No ti inanana nga ni Zenny. Dik maawatan. Anyway, naka-auto type siguro DJ yung message na. And here is another one. Hello idol na impag nga pangal daw you. Greet ko man anak ko nga ni RV ti advance happy birthday into no March 11. Mahal na mahal ko kayo ni Ading. Thanks idol. It's me Pauline from Nungnungan. You see Pauline, di ba? Nungnungan. You do the American accent. Okay. Good be manong kablaawan da kami mo dito'y ampoko lamo ti Fugao. Kanto'y anak ko nga birthday na ito nabigat. Ken ato'y asawak nga ni nga nakailad. Kantaan niyo, manok na pula. It's me, Jovelyn alias Bar. Salamat po. Alias. Alsay Bar, I should say. Oh my God. Alias Bar ka? Yeah, alias Bar. Alsay Bar. Ganun na lakay. Kablaaw man natin asawa ti bakit ko. Ano nga? Nalito ka manan. Kablaawan naman kung ano dahil ha. Ay, kablaawan naman. Kano kami na ilakay kablaawan ni asawa kung na siguro dato. Inibagat ko dito oman ni Maricar Soriano kat etan nalauna inilakay na nga ni Bong Soriano. Kuna naman ni Kuya Aris James Ferrer. Thank you. Apo kasi medyo nalito nga talaga ti Jay panagkablaaw ni Kaibon detan. Kaibon Aris James Ferrer. May sa kadagiti sumusisiwit. Ayan, sumisisiwit. Ayan. May isa kadagiti patutoy apo nga sumusisiwit. Ganun dito. Hoy pa, good PM kuya pa shoutout man kini papang kong agtartareman ti bike. Request ko man jay sunata nga Mang Berting. Nagadong request but then may something road for the meantime. Here is the song called Picker, the American Wife. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naginili. Dinggem to'y putok, gutob to'y puso, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kagto'y sibay, pusok po may payapay, tapnon maap-apan, iliw kan sanay. Ililiwek ti karinyuni, ayat di damdamu, dinayrot ngarakot, abuyugan ti asasog. Ililiwet ti agak na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng mangtitileng iti lapayag. Umaikan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay
basta kamet kaniya. Denggem tuy asug, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan na ginili. Denggem tuy gutob, gutob tuy puso, awagan na ka, denggem ka din ala, umay kadtoy sipay, pusok pumay payapay, tapnon maepapan, iliw ken senay. Ililiwek di ka rin yuni, ayat di dangdamu, dinairot nga rakot, abuyugan tias asog. Ililiwek di agek na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiap aprus sa papiras di bukbukot. Ililiwek di areng-eng, titilang itilapayag, umaikan no biyag ko, mailiwak unay ken ka. Ililiwek di ka rin yuni, ayat di dangdamu, tinairot nga rakot, abuyugan tias asog. Ililiwek di agek na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiyak aprus sa papiras di bukbukot. Ililiwek di ka rin yuni, ayat di dangdamu, tinairot nga rakot, abuyugan tias asog. Ililiwek di agek na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiyak aprus sa papiras di bukbukot. Asabayan tiyak aprus sa papiras di bukbukot. More of your greetings, kaarabang arod kunana dito'y nag-text ito official text line tayo kablaawak man anak ko Jesslyn ken Joshua anak ko kuna nagayam to double N kablaawak man anak ko Jesslyn ken Joshua Bagiwong. It's me Edna Bagiwong, request ko man da bulan, thank you so much kunana. And here is another text message. Asawa gayam ti barkadak ni Bong Rosario. Sorry, typographical error. Kunana ni Kabsat nga Aris. So nga, medyo nalito ak tatay di Jagat. Okay? Ulitin tayo message na ano medyo nalawlawag. Lakay, kablaawan man ato'y asawa ti bakat ko. Kunana ngamin asawa iti barkada kunana dita oman ni Maricar Soriano ket ay ayatan nakalaunay nilakay mo nga ni Bong Soriano kunana. So that's it. Nalawlawag basited. So once again, Maricar no nyaman ti kukuem dita mga lakati tissue. Punasam taluasi mo tayo etin nakakano ni Bong Soriano. Sika mo balong, anyamot ti punasam ti tissue, no? Kas pagarikan man tada ti tissue. Sige, man. Dati ti kastini. Napulingan. Napuling. Ada ko laon. Amok na pagustaram ti tissue. Ano? Dito Steve Imo nabasa. Paspado Kablaawa. Ako ka na nabasa kayan dito. Okay, ulitin manan. Hello mga idol. Greet ko man. Mga tagasag tititay ko na. Sagtititay ka naman. Ano nga taday ta? Sagutay siguro. Dito na. Siguro. Sagtititay Kirino. Sagutay ata. Nang Rona. Kini Madam Grace Pascual. Pakiplema. Dadya maulawag Mildred from Rosendo Aurora Isabela. Okay. Rosendo. Maika pa midwan apo nga na-request data maulawak. Of course. Mildred. It was earlier requested by our friend from Hong Kong ni kabsat ni Mariana and nabuntog sa talaga di Facebook naman. Nabuntog ba? But it's our Facebook live is being recorded apo and kita yung nakamiss itinalawag nga presentation. You may loading. Yes, you may
ano tawag di dyan, you may view our replays tonight. Nga tas requested by Kapsat Nelly and couldn't play video. Nga talaga. Ba, mo datang arudan. Palit kami dito Rojas dito ay. Si kantay kapintasan tan naglabasit day tarupam. Correct. Kiday mo anaahitan sinukat ang pinaugedam. Correct. Buok mo anakulayan pintas nga aglaplaposanan. Correct. Di dakesnahan nga nilakay mo din kay sagsagan naan. Anat gatay makibibiyang no isot ipagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam sang likod pa ekstensyonam. Angin kumay sarding mo kuman talakay mo alipliputam. Ta isutin ang aklong kaniyam idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro sang tiktingnay mo analimet Mildred. Kung naknutay ka den ng asawa ting ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro sang tigtignay mo analimet Mildred. Kung naknutay ka den ng asawa tin ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Si kantay kabaknangan tilad at pagpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit kay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang ruden iti ubram, balang kantis kang tupay lang. Managhuwag ka pa'y oras mo, at hanangin day tabiyag mo. Maan-ano no naisip ko dil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may satlakay mo, day nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Another bunch of greetings, Karoba, the PM Idol Duo. Request ko man, Basul Kukari para kini Genesis Clavero ken Tropang Sine. Maria Bio, Miriam, Tess, Rose, Jen, and Sherry. Thanks, it's me, Yole. Tropang Sine. Nga tato, siguro kat mahilig dati sinigang, wano mahilig dati sinempalo kang bangus, wano nahilig dati sinelian nga aramang. Ano ba lagi dati sine na? Sinelas. Kasari ka din. Nahilig dati sinelas na kita. Okay, good PM Idol. Great command. Kiti kakaduwami nga agbilbilag iti mais. Da ako'y Kaden ninyo. Den Kenny tatang ko. It's me, Paul Tunak. Tiga Palkawayan, Siri Isabella. Request ko man, Idol, Mr. Love. Thanks, Idol. Yeah. Hello po. Have a blessed Sunday po from Levi Castro. Kanaman ni Anthony Dasilio. Na banggal daw yung Idol paplema na si kantang buwan Ilocano. Agiyaman. May kapamiduan nga na-requestan. Balong. And kini Auntie Lisa Cabal. Clap. Oh, okay. Happy blessed Sunday mga Idol from Roa Julian. Sigin mga fa. Aji lumakay. Guna na Jojit Dolores. Juan, sige, kaputan na kulit ka. Ay ka, sige, kansyon may data lumakay. Yan. And hello to also to my mother, Lourdes Pastor, and Uncle Joel Tomas. Yes. Pasensya kayo na medyo nabuntog nga talaga ti internet. Awan, ti mabalitan tayo dita.
72 kilobytes per second. Nababa nga talaga. At amo kat repair da iti post ti datig igi ti daldalan. Ay. Matir-tirwan apo da gitay fiber optics nga wire. Oh. Hi, good afternoon na mga idol. Igrit ko man di asawa nga nakailad kan kastamot karagiti anak ko. Nag-request na aman iti kasta nga kanta ko na detoy. Kasta nga, dito din awan nagbasulak. Thanks mga idol. Ito yung kablaaw, Rowena Ignacio of Malig, Isabela. Georgie. Dolores. Kaduan, iti awan asawa na manirip, managsipot iti karuban na aglalo no balon nga agmaymaysa kumunol-kunol pumalaod pumadaya tila adan tung ti masarsarakan na naanakan wenno adan apo ko na igaed nantun ti agbirok ti panggadan na tadakkel a pamilyan iti palpalamutan na ngem apay to'y kabay ko siyak payan ti maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarak dinan sa amot mga sawa maam-amak ngawan pangbiag na kaasin tu isuna no lumakay nga agmaymaysa. Aya. Yehey! Salamat mga papa. Apo. Georgie Dolores. At nabayad na data kabsat Georgie Dolores may isang Swiss Army nga pabanglo ni Jan Mark. Wow! His Alright. favorite nga pabanglo na lakalaeng de jay sa 2,000 laeng. Joke lang. Actually, makagagatang di kalman na iso nga parparing damdama, dumagas iso na di jay agul-wholesale di jay. Wholesale. Wholesale-an. Ngemada dagiti awan asawa na nalimit ngem adda kasin sinarak na sintirem ken adalata kwarta na sustentado state at paiti gamgamit na tagayam adda tissue garmami na nga tilakay na adda di Saudi Arabia isundumeten iti gabudi pupusay na taawan dilimet nga din tuwag patengga ngema pa iti karubak siya payan ti maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarak dinan sa amot mga sawa mamamak ngawan pangbiag nga kaasin tu isuna nulumakay nga at maymaysa at damet di ba mo awas nga filti mga sawa pimanda ti kayak na tay pada nga espada na awan iti mangipawil nuisot pagragsakan na ngem kumamangidulin matagyadan na ngem mabay di karubak siya payam di maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarak dinan sa amot mga sawa mamawak ngawan pangbiag nga kaasin tu isuna no lumakay nga agmaymaysa ngem mapay ti karubak siya payam di maamak lumakayan ken agpultak ngem di pay met nakasarak dinan sa amot mga sawa mamawak ngawan pangbiag nga kaasin tu isuna no lumakay nga agmaymaysa dinan sa amot mga sawa mamawak ngawan pangbiag nga kaasin tu isuna no lumakay nga agmaymaysa.
Kuan na ni Jojit, agkolon galatan. Pusong romantiko ripo na dito. Yun nagadungan nga bagan ng aludeng ka. Anyway, So pa agang ang kami laing kapsat. Ngam no, pay-pay so, pagkata mga dakas. Kaya didi oras nga pagkaya, mamay sarang nga minuto. Sabo, tantani agbaling nga 12:30 nga. So nga ginanata pa lang. Kalpasan na po iti sumukumunog palagip. Agsubli kami.